INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong zong te in zain chibai levek ule okas ni som pani zirtop ni ania tuntum chu Myanmar news tlang pui kan soi lenga atop thlengin in longai thale theu don nia voin khan ha kha lama SAC sipai battalion zani somruk le paruk na tele CDF te anin kap le a anin ka lai vel chuan ha kha lama tangin Pajero motorin mi papa ni le mai che pakhat an kala chu motor chu sipai te chuan kapin mai chia siang hnem cher anti kum som ni le pasari mi chu motor chhunga an kap hluma mi padang pani te po damdoi ina kalpuyan ni hetianga in dona chuala ya kal hi chu ati chi lo khop mai veivak te hi engtianga emergency ngen to ti chu kan thebik lo na a tunlai chuan khual jin tam lo a tha a ba ka in do na chuak ti riat sa na lama phei hi chuan kal lo ram hi a tha berani thi le hliam tur te hi kan lai nat rolin hetiang hi thleng to lo ram se adu om ngot mai voin tlai lam po khan ha kha le than tlang in kara ti mit lei che vela bom puak thom anasari hle maya chanchin chiang jok riat lana nga hlel om hle mai inom na tang khan CDF le mi pui sipai te tan in lo tong trai theu don nia chin state a tharuk chungin in do na voizani chuanga chuak chin state le kale kabo kan ko lam kalna tamsi paku huam chunga komin February thla atanga July thla chung tharuk chung khan CDF pol rang rang le SAC sipai te voizani le somni anin kap ni in Chinland Joint Defence Committee chuan a soya heng tharuk chung hian sipai zakwa le somni le pasari thi in CDF pol rang rang atangin mi somnga le pathum an boral ni in a soi hei hi adik nge dik lo ti SAC lam hian tun thleng hian chan let na an la siam lo sipai thu nei na pong la ka tanga voin thlengin Chin state a hian thingtlang kho zathum chuang ral tlan an om to ni in a soi bok Sakain region yinma pin tam sipa along do katapa lam kalna kong tluana nimen tlai khan SAC helicopter paruk layan thlok maya an hmua piang an kap zel mai ni in chulama omte chuan an soi yinma pin tam sipa yinbong dain khuwa ekung khuwa le pale tam sipa pathuta zuatit chita chia zijin khuwa te po mihringan ni phot chuan ke kalemo bike khalemo po ni se an kap mai zel ni in an soya tin yin bong dain khuwa sipayan oma wangin bazar kal veivak mi tam tak an tang khang mek ni in an soibok voina BBC in report a don tan chuan yin bong dain khuwa nimina thlona atanga an ka chiama sipayan chopbel na lama khan in dona a chuak zuya SAC lam chuan PDF mi engemaw zat manin a then chu an that ni in a soi nimen tlai khan yin pong tain khuwa mi zavel manan ni a chung zinga meichia le chakwak lo deuh te chu chhuain mipa an man tak te ero in phen nan an mangjui ni in a soi bok yin pong tain kholam chanchin an mani SAC lamin an soidan chuan PDF mi pasari an thia an ral thuam engemaw zat kan lak sakani anti he thu vek RFA in a soidan chuan PDF member pakhat le civilian pakhat mi pahnih thi angin a soya PDF ten ral thuam an thiar lai yin bong dain khuwa an thlenin sipai ten helicopterin an kap ni in an soi atibok tin nizan khan dipe yin tam sipa sipayan lu awangin an lu na lama mi te chu azana zanin an lo ral tlan le hlom ni in an tam sipa refugee buai pui tu committee chuan social media a an soi dipeyen township marlama mukan chi khwale sutrat khwa te hian okas niria ta tangkhan sipai zale somnga vel an om to a chulama PDF tenen nithum lai anin beinu sipai ten an chuasan le meu chuan in zasari deuh tho akangral manani dipeyen township a hian thlona tanga ka hi voikwalai maya om to a khosom thum vel halkan ni to in mi singli vel anral tlan mek voin po khan let lu khuwa sipai som sari vel an lut vele a khomite an tlan le hlomane
Sakain region min mu khopui hel na kong pui zo in tukin khan sipai motor som pathum an kala mongjua tanga kal chuakin sakain khopui lam an panani chung ho chu 0 pdf polten lo changin an lo boma motor som pani na chu an bom fu tangei maya sipai thi po an om nge ni in an soi Sakain region ta se township a suidong min petrol zot na dor lian chu voin tlai dar thum le minute som panga khan ta se people comrades TPC polin an kapa sipai pathum thi in medang pani in hliam an tuar petrol zot na an kap hanti hian kan lo mang ang palange dor bula hian SSC sipai ten check gate an siama an duty ta thina mi pui hne na tangin suman lo khon zia tamaya chu ngai thei talovin TPC pol te hian an kap ta ni Sakain region Butalin township a zito khuwa po tukin khan an hala in somli vel akang ral ni in an soi zito khuwa hi in zanga vel omna khuwa mongjua le Butalin in karakong pui dunga omani okas ni som pakhat nimin khan makui region pau township a siazi chet khuwa chu sipai ten lu chilin mi pakhat an kap hluma tukin khan mi som vel manin khuwa an hal zui bok tin okas ni som khan yi thuat khuwa in zavel omna an hal boka chume nu nimin khan siasi chet khuwa an hal le ta ni Paku region Chauchi township a hian okas ni ria ta tang khan KNU 9th battalion tele SSC sipai te anin kap to a sipai somle chuang thito in hliam tur an tam hle to bok Karen National Union KNU Brigade 3 Ramchan Mung Township huam chunga hian SSC sipai tele KNLA 8 battalion nam sipai te hi okas ninga niruk le ni som te khan anin kapa nithum chungin voili anin kap man SSC lam chu an sipai lal telin sipai som pani an thia hliam tuaran omnual bok ni in KNU lam chuan an soi KNLA lama hian Suibu District FRF 9th Battalion 11th Battalion le 24th Battalion te DRPA tele PDF pol dang an telani voin okas ni som pani hi karen nam Martyrs Day alo ni ve kher boka heni pol hian KNU Chairman General Somu Tu Se Phu chuan thu cha soin SSC thil ti vel dan han en hian revolutionary beitu te nena thu soi hova politics hi political dialogue manga chin fel tumna lam hi chu mu turala om lo hle ni ati Kachin state Phakan township a sezin khoche vela okas niria ta tang khan voin ni som pani thleng hian in dona alana sa chho hleya SSC lamin thona an chelek na satawangin civil mi som panga ayatlem lo chu an thi to nge ni in ral tlan boipui tu tenan soi van lam le leilama tanga kar che an ni hloma wangin civil mi thian tampha ni in an soi ani thian tam hle turangai anina a hriat thei china ruang som panga chau mu alania wangin chu bak chu an la confirm ngam lo ni in RFA chuan report adongani manilama kan puan tak mandalay khopui ubu zel tang ten chongngeya nor an huai khota ma se SSC lam hian makan ti vakinarin omlo kan ti kha hetianga chongngeya nor huai khot tu te zinga an ho tu deu bernia ngai Rangoon University Students Union chairman te po lo thok ve to thin tu kunong thet ong an ti chu tan in ho tu ten an threm na hle ni in voin khan an soi aha mai te bal hial maya alua hliama tur boka anun na ader thong hle ni in an soi ani nitin mai hian in tha thuriat tur om reng mai boka Myanmar ma hi chuan nun hi ader thong zual tak me wani Rangoon khopui tin kan chun township a immigration office chu voin tlaidar thumvel khan ka ania an ho tu berka hliam ni in a thachang dol tu chomu athi Sakain region Bamo township a general administrative office po tukendar ko vel khan PDF lamin an kapa Captain Chomin Han athibok Rangoon khopui in singlama chuan thalai revolutionary beitu te man thin tu te zinga pakhat fire department lammi
lai min thun po ka hlumani min mu le mataya lama venglal le piu so tri an vain mi pasari ka hlum an ni bok paku region tayawati lama chuan okas thla nimin thleng khan venglal paruk da thatan ni to thu pdf lam chuan an soi boka hetianga venglal le piu so tri member SAC lamtang ru deuh an thi tak zel awangin paku region a SAC thu nei tu chuan voin khan thu chu siamin venglal tu tema pon chuak lo turin a hriat tir ta hialani Russia le India siam BrahMos supersonic cruise missile system mana kan soi ve fokha menong hlana hi na it thu ve nga niang India sumapuk mangina leidon ni om takin UK a om Defense Express chuan a soya Russian news agency ta sina soi ni ina soi chonga ni chume leinan tunai hian min ong hlana te lam hian India sarkar ne na sumpuk turin an bemek ni in a soi bok Russian lam news tena an soi nu chawa he thu hi alo tlang thangta a an soi dan chuan he BrahMos cruise missile system hi zuar turin Russia lampo anin pu acha chhomeka an man mo view wani ome Su-30 jet fighter man thayani Myanmar hian tuna hian frigate indolong panga missile kap chuak thei indolong lian vak lo pathum le tlema lian deuh hlek panga anei ve to a chung ho manatan China siam C-802 anti rocket an vua deuh ber thina Ukraine runa wang hian Russia po hian sum ama mong na hi asang ve thova le lama SAC hian an ram chunga PDF le an mani do tu pol sang met tura tanan lak angai ve boka mamo na anin phurhu ton don ani ber BrahMos ti ming hi Brahmaputra le Russia rama motswa lui heng lui ni te ming tua rema phua ani nge sipain thu nei na pong la ka wanga ral tlan te zinga India rama tlan ta te hi hruai kir le a mandan turan boi pui chhomek ni in voin khan media ranga tarlan ani le a India sarkar nen malak dun dan tura anin be me kani anti hlom ral tlan te hruai kir le chungchang hi SAC chuan an om dan tur thazok ngai tu sakna tia ming thar vua malak atum meka India ramaral tlan abikin sarkar ani na nei chin te thema kaukir le dan tur hi kong rangin malak dan tur ngai tu na sa hle ni thaliam ta July ni somni le Paruk Khan Indian ambassador to Myanmar le wana mong luin te anin muto a ral tlan thon le dan tur te pon soidun ngei ni hriatani chutianga an soidun nuwa Mizoram sarkar chuan Kolkata khopuya Office of the Consulate General nena lekha thonin ram ni te hi anla indoor zel tur thu a hriat tir nia soyani boka hetiang hian India abikin Mizoram lamaral tlante man let le dan tur hi SAC hian a buai pui na sa hle maya anjinga po spy tir lut to ni in media then khat chuan an soi hialani soi fo thin ang khan Myanmar sum hlut na point niam lam apan zual zela voin an mani lam sana a chonhudar ni borvel khan US dollar cheng khat hlut na chu Myanmar cheng sang ni le zariat le som ni inkara a omeka mase Myanmar chi atatanga US dollar a chantir tur phei chuan tuna kan soi ai khian ala tamzok ni inan soi Myanmar rama hian sarkar le ram chunga office na thok an mani ram poisa hlo in pethin te hi ni tinin an hlo atlem tiala NGO le nadang foreign currency exchange mila hlo la te ro an hlo pung tual tinani ber sum hlutna atlak niam baka ram chunga oil atlem tiala a om chun atau ta hle bok Kachin state michina khopuya chuan oil dor lian license nei thapa an hon hi som panga chuang a oma chung zinga dor ni chau honani ta a oil khal tura khailak ta ka wangin dor som chuang chu voin chonu lamatang khan an khar ta ni in Kachin lam media te chuan an soya tin Mandalay khopuya po oil mana to tak ema wangin dor then khat max dor lian te Denko dor lian te le BOC te chenin voin chonu lamatang khan an khar ta hlom ramchung mun dang po hi hetiang zel hian a om le mai thei ani hi
khitit media ina soidan chuan nimin okas ni som pakhat khan ram chung mun thang thanga SAC sipai som thum le pakua an thia PDF lammi pahniin ramtan nun an hlan bok tiani somli travel chu an thi tura be sei phot mai teng u ole khati zong kha tun tumata na Myanmar chanchin langsar zual alangsar zual deuh khanan soi thuak theiani a atop thenga meno ngai thak sakawangin ngai thatu zong sumte in chunga kan lo me